molweni dumelang ninjani siyaphila. Hayi, Vuyani Vitalis Nyezi here from Eastern Cape. Ematatele emehlokane ngithi siyathokoza molweni bazalwane. Okay, namhlanje ngizele indaba oluphuthumayo because abantu bayangibuza bathi mfethu sixakekile, sineyinkinga, sivala la kuyavuleka ngalana, psychological siyagula, spiritual siyagula, medical siyagula, psychiatric siyagula, sigula ngayo yonke indawo, ngayo yonke indlela. Abantu bathi banezifo zonke, kwenzakalani? Badwenyeza utsho hey bakithi ayikho into endlela ukuthi umuntu aziphathe kahle, awuphume kubantu angeke bakusize ngalutho. Yabona ubhizi ngabangani, ubhizi wehlenyuka, wena uphuza every day, uphuza every weekend, uyajola, wenza imikhuba, uyakhuza ukuthi imjolo yamanje inesiqalekiso. Imjolo yamanje ubabe mdala nefamily ahamba yojola, kuphihliye ubhede konke ngokujola nje. Nosisi wabantu emuhle, ingane yabantu ikhule kahle siyazi, kodwa ngokuqoma nje, iqomeke wrong, aqoma umfana ubhedayo, umfana ulana wonke amantombazana la emhlabeni, bad izinto. Yes, ungayitshela ukuthi hayi wena mhlambe uyabona nje uyisoka uyini nentombi ezo5 khamba kahle, ayinto ihamba kahle lapho. Ngelinye ilanga uzovuna and kuba buhlungu ukuthi uthakathiwe kanti wayethakatha wena. So impendulo yami ithi mfethu awuyiphathe kahle, awuhambe ko life changing journey, awuhambe ko my life healing journey, awuhambe ko Nyezi omkhulu, uya kuhlambi nakwamanye ama-healers, nakwamanye ama-psychologists, social work. Awusukumele impilo yakho mfethu, awuyiphathe kahle, awenze izinto ezi-right. Ikhona lento siyo-therapy, ikhona lento yo-counseling, ikhona lento yo-healing, siyenza professionally. Confidentiality is guaranteed, privacy is guaranteed. Umuntu wasayina wayibophezela ukuthi ngeke ayikhulume indaba zabantu, indaba zenu, indaba zezakho ngeke ngiyikhulume. Nyezi omkhulu uyayenza lento, uyenza ngokujabula ngenhliziyo emhlophe, siyenza inhliziyo ekhululekile lento lena. Kuhle abantu baphila, abantu ba-right. Njengamanje siya kuDisemba, kuzokwenzeka ingozi, abantu bayaphuza, abantu bayaboshwa, siyawabona ama-states ayakhuphuka okuboshwa, siyabona ama-states ama-divorce ayakhuphuka, ama-states ama-admission ey'bhedlela kuyagcwala. Abantu basenkingeni, abantu basengxakini. Nawe usengxakini, nawe uyazazi inamba kaVuyani unayo, kade kangishiya inamba koKhosi FM, koGagasi FM, koNongoma FM. Inamba yami igcwele yonke indawo, ngathi Vuyani Nyezi ku-Google, uthi Vuyani Vitalis Nyezi, khona inamba yami. Confidentiality balekile kulento, ngeke sikhulume indaba zakho. uNyezi omkhulu uyisolution, bakhona nabanye ozakwethu, siyasizana, sizonisiza. Depression nje siyazi yaba into ejwayelekile nje, athi hayi kune-depression. Abantu baphuza utshwala every day, every weekend. Umuntu ubhizi wenza imjolo, wenza yonke le mkhuba le soft life, akho soft life la. So impendulo yami ithi namhlanje impilo esiphilayo iyabheda, inemimoya, ungcolile kubi. Ayikho into edlula ukuthi uzinakekele, uye kuZulu, uye kabangani, uye imkhuba lo yenzayo. Yabona ngoku ndiyangxola serious, siyangxola amakhehle, kangxola izalukazi. Elam lithi please abantu abayiphathe kahle, siya kuDisemba manje, awenze izinto ezihlukile kulokhu. So sithi life changing journey ikhona, abantu siyabanceda, abantu sobasiza, siyenza ngenhliziyo emhlophe lento. Abantu bayaphila, bayaphupha uNyezi, baphupha uChabalala, baphupha Ntongala Mavuso left and right, bayambona lo Nyezi onesihluthu, bayambona emaphupheni eveza okhokho bakhe. So sithi bafethu, nawe ungasizakala, nawe bhuti wami, sisi wami, malume, tatomkhulu, umncane, umndeni, even nabafowethu, abangani, ama-colleagues, omakhelwane, ingane ezincane ezididekile, ngoba nabazali badidekile, umphakathi udidekile. Kudideke nomuntu othembakele, ogqokuthayo, omuhle, udidekile impilo namhlanje. So ngiyacela, ngiyalikupa, ayeni iziphathe kahle. Awuhambe kumuntu omethembayo, professional ozokulalela, ozokulalela abheke, ahogele nokuhogela. Bangcono nokumanzwe umuntu onemoya ozokwazi ukuthi akusize psychological, akusize even spiritual. So elam lithi abantu abaziphathe kahle, sikhona, inkinga
ziyaphela inkinga, ziyabaleka. Maka wayisukumela ziyabaleka inkinga, kodwa mangakuhlebela nje ngikuhlebele before uthola ibusiso, before impilo yakho ishintsha, before impilo yakho ihamba kahle, uqala ungene ekulengweni, ungene ey'nkingeni, ungene kubona la ku-stress and depression, qhuma ama-divorce, ushayisa imoto, ushawe i-stroke, ugule, ungene ey'bhedlele. But beyond ngaphesheya khona ibusiso, khona ibusiso. Nalabo abanemoya, abaney'nhlahla lezi zakamoya, before umuntu athola usizo, before impilo yakhe ishintshe, uqala ngena shayiseke azathi ayisilingo lento idimoni lento ngifunani mina. Kodwa ngaphesheya khona injabulo, ngaphesheya khona ubumnandi, ngaphesheya khona izinto ezikhala kahle. So nawe nje kuney'nkinga nje, kunesibusiso noma kuney'busiso, khona okuhle okuzayo okuzohamba kahle empilweni yakho. Awuhlangane nonyezi omkhulu, uhlangane notshabalalo omhlodonga lamavusi, la impilo yakho izoshintsha. Life changing journey kanti yani, my life healing journey kanti yani. Mina nginenhlahla-ke mina khona abantu engisebenza nabo more and more spiritually, abahogela ngempela, badonsa ngempela ukuthi inkinga yakho isuka kuphi, yini engakusiza. I-life changing journey is solution focused intervention. Siyabasiza abantu, siyabaphila abantu, siyabathanda abantu, sithi awuchabulala omhle ufikile, donga lamavusi ufikile, nyezi omkhulu ufikile. Hayi bazophila abantu, abaphila abantu, basazophila abantu. Siyathokoza, kuphile nje. Amen.